Aw, itay pa'y aristar ka, aristar, itilugan mawiri ka na kaw. Nakarin kayo may gaya man, nanang. Ay makadisturbo mga mintaungor tilugan maw. Gagangay na. Saan mo ta mabalin na kontrolan? Sapay alas 4 pa'y laang ti parbangaw. Sigurado ang nakaturog pa'y laang ti karuba. Makadisturbo ka no kastalaang. Ay kaanusan da. Kasanaw no ag-report da ije barangay haul. Apay kukwada. Ito nang iparadaak itilugan ka. Ay naanak kaw, i-restart mong tulatanin ton madamdama. Tapno saan ka makadisturbo? Ay na. Diyak tumasango yung madamdaman, nanang. Ay nawaw, nagsapa ka na rin anakaw. Kunak man nuris dim ita. Disturbo mat nga mintalugan ti kaaroba tatang. Kastamat la ka na yunan. Tada siguro dadaal na, iswa binigan nga is-starten na. No siyak lamang pampanunot. Kasla igagagaran na matan tatang. Uno, kayat dati agpasikat. Kayat da siguro amaamuan ti intero a barangay nga addalugan da. Ay, bay amlatan. Adamatin kadakwada, mangrik na. Ay na tatang, mapunwanak no kastalang akanayon. Kasanumat ang makaina na da tao, kit no daduma alas 4 pa'y lang nagngalawngaw dan. Ay, nariga ti makiapa anak ka. Amumit ti ugali ti karuba tayo. Pasikat kit di dagita tatawa, binigat lang nga nakasta. Magtugaw ka kiding tagkapitan. Ituloy mo ti maturog intun madamdama. Awanan imbis ang makaina na da tao. Nakapigpig sa mo ti music mauiray sa payrabi ay. Iso nga rin tiliwliwak, nanang. Apay nga itipan nyo ay. Ay wala, nakapigpig sa. Makadisturbo ka no kastalaang. Ay, po. Alas 9 pa ila itirabi eh. Naimbag kumamot ano ikapsot mau. Saan ta naka-speaker ka pa'y mga round? May mayat nga rod no naka-speaker, nanang. Ay, awan matan ti denggam asaaw right. Nasapa pa ilang. Saan pa yan nakaturog na kiti karuba? No di da kahit ti music. Di suda ti agad jazz. Ay na, jak amon. Nakapigpig sa manan ti music da kita kaaruba. Itay agsapa, disturbo ti ungor ti lugan da. Ita, naka-speaker manan ti music da. Manya nga ron nga ti maramidan tayo ke teritoryo damit dayan da. Awan samat respeto da iti pada da a tao tatang. Kas kunak itayen. Amang ano da tayo pa ti madaksan. Kat, kastoy latangarudan tatang. Agan anos tayo, oray makadisturbo damat. Kasta talaga. Awan sirbi ti day of kuno kastoy lang. Sa anak ang makaina na anasayaat. Sapay ada trabaho inton bigat. Isiramlat tan tatawa ti silid mo anak kao. Oray nakasara, mangaglat tatang. Nagtrabaho aklat ako man. Isumat lang asa anak ang makaina na no adak dito'y balay. Saan matan anormal tikas tangar aramidan da? Kunaklakit din no asino ti masabat ko iti dalan. Si kamot gayam ana balasan ko. Kasla na puyat kamot. Wan nga rod nana. Makadisturbon samot unay yung tilugan kantukar ni Eric balasan ka. Ay naala yun nana. Inal daw nga i-restart na tilugan na. No kastamat arabi nakapigpig sa ti music na. Kunakmot nga main anong abalay. Kat di naunay sa paan ti mga restart itilugan na. Ngam di na matdenggan. No saan anapigsa ti music na. Ti matungor tilugan na tinagpigsa. No daduma, jak amo no igagagara na nana. Mala, bay ang balasan ka. Kasaritak tuman ang danak ka. Ay nawaw, apay akas na tilang ang friendship. Oh, apay ka di. Ada ka di rugit iti rupa. Awan mat, madlaw laang ana po yan ka.
Agpudno ka man kanya. Adan samutan mang puypuyat kanya. Aywan, talagang adda friendship. Sino nga'y maday ka? Di ka aruba mi asaan makarikrik na. Anya? Apay akas ta ti reaction mo, Grace. Anya ti ekspektaram nga isumbat ko aya. Ay, kunaklakit din no adamat ang nobyom. Saan mat nga ron? Tanaka loudspeaker a music kan ungor tilugan mat timang puypuyat kanyak friendship. Nasalaw ko ni Ana di tadalan itay kat napuyat, Eric. Ngay nawaw, apay asak ti pangibagbagam, nanang. Wala ata pinuyat mau. Anya? Kasano, katuray rabi ay, naka-speaker ti music mau. Masapak apay amang restart itilugan mau. Madisturbo ti pannaturog ti kaaruba. Saan mo't mabalin a kontrolok ti ungor ti lugan? Ay naanak ko, saan ay amabalay nga orayam arumwartiin ay samon to i-restart ti lugan mau. Sana balay, tasan kamot amasa parumwar. Ay na, talaga akas ta ti biyag. Agiin nanos tayo Na, di mo ka di makita si Katan anusan dagiti karuba. Makarik na ka kumamot. Anak ko, amumawit nga da trabaho da. No kasta tiramidin dakan ka. Anya nga tamot ti marik na mo. Ay na, talaga mat day ta ka aruba. Nakapigpig saman ti music da bigbigatanan. Makauma. Ay, mabitla ang anak. Sa dino ti papanam. Kariring mulaang. Adalaan kayat ko ang makasarita, tatang. Kita, di kag dardara sudos. Intun kuan ibagada a reklamador ka. Kasanumat nga min, tatang. Di damot makarikrik na. Maawatak mat. No kuna na amasapol nga i-restart na tilugan na. Kasla gagara mat no daduma. Ang mga no panunutan daan na reklamo kalaunay. Padasik lang nga kasarita, tatang. Saan kayo ang madanagan ta sa anak mo't nga giskandalo? Bayam lataan. Ay, sana mabalin, tatang. Saan aga po tagtatal na tayo kat kastamat ng ter-aramidin da? Oh, anyat masapol mo, ana. Mabalin ka di kontrolam ti music mo, Eric. Bigbigatan. Anyat ko na? Ti music mo. Mabalin ka di kontrolam. No mabalin, di ka kumamat agaramat iti speaker lalo no iti bigbigat. Nakaturog pa'y lang ngamin ti kaadwan. Day tala ti umay mo ibaga? Makisarsarita iti nasayat ken ka. Pangasim ka di Ay agpa-music kayo umot kami na. Nagadukit a reklamo yan. Ay nawaw. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Gagaran sa amat ng tikas kastam ay nawaw. Panunutan no, niya ti kaya't mapanunutan. Makamu ka. Anya? Sumanday ta music mo, Eric. Nakapigpig sa mag... Di kaya agreklamon. Makidengdeng kailangan ka. Mabalin mo ngay kapsot mo. Tapno saan ka makadisturbo iti karuba. Kasta nga rin ti kayat ko. Ayawan agreklamo da no kasta ka na ayaw. Igagaram mga minag. Urag reklamo da. Awan ti mapasama. Ngamin, best friend ko ni Kapitan. Ay, jakamukan ka, Eric. Agpatangkan ka man ako nakaw. Intun kuan, day tapay ti pakaisag makam. Managim po bukod ka. Bagim laang ti pampanunutaw. Anya nga iti kuna ti karuba. Agpatangken, tatang. Kunak tumangamin ka. Amo na ngamin, ano agreklamo tayo. Kat saan tumatlang ang maaksyonan. Ta best friend na kat ngarod ni Kapitan. Aganos tayo na. Mauman to siguro. Aginggat ka ano nga rod, tatang. Nabayag mo ta nakasla ti aramidan na day ta akaaruba. Ay, nangagaw abagbagan ni nanang na di na minsan ngal daw. Ni marinila ti ungtan na. Day ta katirigat na. Kasla bagi na laang ti pampanunutan na.
Nadadaal mat gaya man titawa tayo, tatang. Ay, agraman balkon. Naskay na mawildeng. Siya kung ti makamo iti magastos, tatang. Mala, gumatang ka nga ron iti materyales tamang sapulak iti tarimaan. Siya kung tatang. Ah, Kanya nga rod ti serbi ti inadal ko nga no jak mat may apply dito'y balay. sigurado ka. Ay nawaw. Awan ti pa nagtalak yung kanyak, tatang. Uray babae kabailak ti mangiwilding kadagita. Mala, tatulungan kan tao. Anusan nyo nga rod ti aguray, tatang. Intun day off kulatan. Mala nga ron, anak ko. Ano ti ado ang materyales ang ginhatang mo, ana? Tari maanak man ti balkoni kan tawa mi friendship. Kabailam nga rod. Katuan mat Okay. Agkuyog tan nga agawid Umuna kalatnan, friendship. Dagasat pa'y ngamin ni ading ko. Agidan kami itong agawin. Maala nga rod. Umuna ako. Tanadagsan mat to'y bagkatag. Sige, agan-anak ka. Asino ti agwilwil din kat bigbigatan. Nakaring kamot gaya man, Eray. Kasano? Bigbigat nga dagwilwil din. Amuda nga dapay nakaturog. Ita, si kamot tag nagreklamo. Guri ka. Dan samat ti agwilwil din abigbigat. Ay, goodbye, ama. Ada siguro tartari maanan da. Ay, amuda nga dam maturog. Do'y suda tinangalaw-ngaw. Makaungat ka. Ngamno si ka. Okay lang. Ay, mapanang iti ayan dagita akaruba. Disturbo da iti panaturog. Bigbigatan nga, gwilwil din kayo. Anya ti ko na, Mary? Ngalaw-ngaw kaya bigbigatan. Anya? Ay, nawaw. Igaggagaram sa akin iti. Saan ka maawatan? Kas makitam. Tartari maanak to'y balkoni me. Iti kastoy nga oras. Ammo yung adda nakaturog. Saan ka mangag? Ipigpig sa mga Na, tulang. Eh, sardeng mo pa tararami dem anak ko. Apay ka di, tatang. Eh, nin sa irit, di kinasarita mitay. Ay, uwan, tatang. Agrik-reklamo nga rod. Kunak tumit ken ka nga inton madamdaman tulat ta nga i-welding mon ti tawa ken ti balkon. Adapay papanak inton madamdama, tatang. Ah, Sa maysa, anya ko mati makagapong agreklamo. Isumat na ti agad just. burain na ka. Anya nga rod ti kayat nasa wan, tatang. No da tayo ti agngalaw-ngaw, makaungat. Ngam no iso ti makadisturbo, okay lang. Ay saan ang mabalin ti kasta nga aramid na, tatang? Makapasuron da ita karuba. Bigbigatan nga, gwilwil din ta. Anya nga'y, nagsublimot lang kan katidakas nga aramid mo. Amuda, nakaturog pa ila tao. Ita, amo maun. Amo mo't sigurong tirik na niya. Na, tabasol ko pa'y. Uray si kamot, bigbigatan nga restart mo tilugan mau. Saan lang nga data? Nakapigpig sapay ti music mau. Ita, tasika tinadisturbo ti panaturog na. Makaungat ka. Kasano ko, bigbigat? Inton maminsan, manunutam mo't dagiti karubam. Di kagbalay naman naging bubukod. Iti kasta, respetuan da mo ti panaturog mo. Ay, nawaw! Respeto ti tunggal maysa ket kasapulan. Tapno saan a pakikinaawatan ket intay maliklikan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Da Doña Rowena Tilimaba, saan ka day, Marilote? Wen, isuda ka nila kay na, Mare. Naimbag pa'y dagita. Nakagatang daman ng itibaro alugan da. Wen tada kwartada. Baknang da, iso amagatang dami na kayat da. Iso na lang, tawan mat anak da. Aywan ngagpay sumare. Nabayag matan ngagdandan nada. Ay aywanan laang ni Rowena ti Bagina ngam madlaw mat ngamin anaarte. Siguro, di na kayat dayjay ti agsikog. Di na pampanunutan na bumakutan. Day ta talaga ti rigat na mare. Narigat matpiman ngagpay so tagsikaw. Anya anarigat. Kitaan na. Adan talo nga anak ko. Isuda ki den nga da kwarta na ti awan anak na. Ay nawaw. Saan mat akas ka rin na ti aganak, Marilote? Ay, awan serbi ti kinabak nang da, no awan met anak da, Maripinang. Anya tira aramidam dito paradaan, Bobot? Ay, agpasentro akman ng pinang. Si Kangay. Agpasentro akmat laang. Ay, nawaw. Agidantan Ayun gayam, adaman sa ludsudakan ka. Ano yarn? Talaga ka di nga awan anak daan Tim Rowena? Awan pay. Ay nawaw, nukasta. Pudno gayam tinaibaga ni Marilote kanya. Ano timbaga na? Ay aywanan kano ni Antim Rowena ti Bagina. Ken aginarti kano. Iso nga awan pa'y anak da ken uncle mo. Tadi na kayat ti agsikaw. Sapay bumakit ken lumakay dan. Biyangot man dahit ako marim. Nagsasao, kaslaan muna amin. Anyat kayat mo asawan? Ay nasaan na po duti pampanunutan dahit alote. Kinapudno na, kaya't niyan tiruan ang agsikog. Ng marigatan nga rod. Saan man nga agpakalaing dahit tao? Masurunak man ako nakon. Anya nga minantay ko na mga ibagam kanya, bobot ka na kan. Ay, jak kumakayat nga ibaga kada kayo. Tama nga numasaktan kayo. Hanggang, makunkonsensya nga min. Anya dayta aya ka anakan, makapadanag kamet. Awan kano ti anak yo kani uncle, gapo ta aginarte ka kano. Di mo kano kaya ti agsikog. Anya? Baknang kayo kano, gimawampay anak yo kani uncle. Ay nawaw, biyangot mat no asino man tinangibaga iti dayta ka anakan. Dayjay man alote. Isu kano mo tinangi marmaritis kani manang pinang. Ket imbagamot ni manang pinang kanyak. Agpakalaing manday jay at tawa kunakol. Jak amo no apay apakibibiyangan na tibiyang ti sabali at tao. Di ka mo't matagtagar bakit? Anyat pampanunutan. Ay, madingaron tirik nak itiin baga ti kaanak kaklakay. Anyat imbaga ni bubot kun ka. Siya kano matipunterya dagiti marites lakay. Ay nawaw. Apay ka no? Aginarti ak kano. Jak kano kayat ti agsikog. Isu nga agingga itakat awan pay anak talakay. Asino ti awanan bain anang ibaga iti kasta? Masaksak anak lakay. Inaramid tamat amin akabailan ta. Ngamno apay nga ta ajak mat agsikog. Ibagam nga raw no asino ti mangibagbaga. Saanan lakay. Ibagam, tanin jak magustuhan ti kasta lawlawatan na. Di na mo ti gusto mapaspasamak. Isuasaan man nga agpakalaing day tao. Nakaluganak ni Bobot akaanakan ni Doña Rowena idikalman, Marilote. O, kat? Sinaludsod ko, nupod no asaan akayat ni Doña Rowena ti agsikog, iso nga awan anak da. Amom, ti sungbat ti kaanakan na, maray. Anya ngay. Marigatan kanumot nga agsikog ni Rowena. Patpat maripinang. Kasano nupod no matpiman ang marigatan. Ay na, rason dalaang dayta.
Patpatsumot si Kapinang. Tay kunak nga rudan, ginarte. Di na lang kaya ti agsikog. Awan sirbe, ti ado a kwarta no kasta ti maasawa. Saan ang nasaya at tikas niya ay amapan mo ibagbaga lutay anak ka. Anya man ang tisan anasayat nga ibagbagan di tananang. Nangagaw ti saritaan nyo iti gayam mo itay. Kadyak magustuhan tikas jay apa nagsasaw. Ay kapudno mat nanang. Awan ti serbi ti kinabak ng dano. Awan mat anak da. Di kagsawi tikas ta. Tadi mo amuno anya ti pudno. Biyangot ka man ngaminan ako na ako. Di bali at apudno mat ibagbagak nanang. Imbes aday ta makibibiyang tibiyag ti sabali at tao tar aramidam. Agsapul kakit day iti pagtrabahwam. Tapno adda maipakan mo kadagiti anak mau. Ni nanang mat. Day tangaw galim ti pakaisagsag makam tao si kalutay. Hay, iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Oy, Apay kasta ti panagsasaom kanyak si kabubot. ay, narinig mo pala? Awan mat ti basol ko kin ka bakla. Nga madabasol mo ko ni Antik. Apay, nasaktan ka kadibat iti inbagak nga aginarte ni Antim Arwena iso nga awan anak da. Madlaw mat ngamin. Kita ngamin ti kawas na ket puro pang sexy. Talaga mat sexy ni Antik. Iso ang maibagay kan kuha na tikas diya kawas. Ay, jak lang maawatan no apay nga agraman ti panagsikog na kat issue kan ka. Ay na bubot. Awan sirbi ti ado a kwartana no awan mat anak da. Ay, saan ka di nga imbaga ni Manang pinangkan ka amarigatan ni Ante Ruen nga agsikog? Ay, wow. Insensitive ka lang unay, mat. Rason yo laeng dayta. Agpakalaing kamanen. Andiyak mo no apay-apay kibiyangan nyo ti biyag ni Antik. Kat di na kayo mat-an-anuin. Anti, ada akmanen. O, agtimpla kalatan na iti kapim kaanakan. Ay, naliday kayo ah. Anyat na pasama. Ay, nagado nga rod ang mapampanunot ko kaanakan. No saan siguro asyak tinasawa ni Uncle po. Amangan no saan nga agparikot ita. Ay na, di mo pa basulon ti bagim, Anti. Ay, no maminsan. Jak malapdaan ti panagtitad na gitiluwag. Tunggal makangagakit ti panangidadanas ti sabali at tao. Gapula ang tawan pa'y anak mi kan ni Uncle mo. Ay na, di kinagsaon. Awan matbasol yun. Biyangot lang amin dagita at tao. Di daan mo, tirigat ang mapaspasaran nyo ko ni Uncle. Tapno lang maaddaan kayo kumaiti anak. Ay, unay. Ay na, basta. Di kayo paapektaran, Auntie. Jak nga ron malapdaan ka nakan. Urayan niya ti aramidag. Masaktanak matlata. Adaman sa lunsudokin ka, bubot. Anya da si Uncle? Asino tinangin bagang aginarti ni Antem Arwena? Isong awan pa'y anak mi. Apay, Uncle? Kaya't kula mo ano asino day tangag pakalaing at biyangot launay. Di na panunuton ti epekto dagiti bagpagana. Ay nawan nga rod. Nakasaritak ni Auntie Itay. Kat, ay na, madlaw analiday. Isong ay bagam kanyak no asino day tangagin lalaing. Nilote, Uncle. Ay nawaw. Nagturo din day tao. Anya kitira may drin nyo ah. Mapanang iti ayan na, takasarita. Ay, mabit lang, Uncle. Di ka agdardara sudos ah. Nay, si kamot gayam, Gerald. Anya ti masapul mao. Ada ka din ni Lote, nanapulina. Aday ti kusina baraw. Ada ka di masapul mo kan kuana. O nana, ada ko man napatag pagsaritaan mi. Mala, umunag ka. Ay, saanin? Urayak la dito iruharan, nana. Mabait lang araw tayo, bakbay.
Pudno ka di tinadamag ko ngay marmarites mo kanu ti asawa, Lote. Ay, kwa? Di nakululbudan. Sika tinagapuan ti agwarwaras adamag. Maipapan kada kami iti asawa. Sana ya. Ha? Di mo amuno anya tirigat a pagdaldalanan mi iti asawak. Iso ang mabalin ka di. Di ka una agpakalaing, what? Ay, nawaw. Kanayon mo nga ibaga nga awan ti serbi ti kinabak nang mi no awan mat anak mi. Ang di mo mat nga rod maitad amin akasapulan dagiti anak mo. Amom, iti na minsan, inlugan ko ida, tanalabsak ida iti dalan. Awan ka no ti inted mo apagplete da. Ha? Di mo una iti agsaw iti da kas maipapan iti padam a tao. Tauray siga, adu ti pagkurkurangan. Kirmesa, sardangan na kami iti asawa. Tano saan? Amangan no idarom ka. Nasalaw ko nila kay ni Doña Rowena di tadalan, Mari Lote. Dito'y balayo ka day, tinagapon na. Wen, Anya nga'y timay na imbaga. kanya kumapay ngay. Imay naksinermunan Ay nawaw, nadamag ng samot dagiti imarmaritis mo, Maray. Siyak pay lang mat yung may nabutbut ngan. Pay balod na kanuno saan ko idasar dengan mari. Day takit din, Mare. Husto nga minin. Dayjay lang ti makagapaw. Umanay ayamat dayjay pa kay balbaludak mo. Paninirang puri piman day tangar aramidam, Maray. Sa maysa, adda kwartada. Kabailan da ka apay balod. Awan laban mo no bilang lang. Iso ano siyak tisi ka. Agsardeng kan, Marilote. Nangagaw, tibilin ti kumarim anipinang kan ka. Lote anak ka. Husto, tinaibaganakan ka. Ay nananang, Jack ammo, no anya ti madian ay sausawang ko may papan ka ni Rowena. Kontrolong tangiwat mo. Tadi mo amaw no anya ti epekto dagiti dakas sa balikas mo. Iti padam atao, anak ko. Ay nananang, saan da masaktan no saan apud no? May salaang ti may bagakan ka, Lutay. Agbalbaliw ka. Tano pa ibalod da ka dagiti tao apaspasaktam. Awan ti laban mo, tad ebidensyada. Ibagbagak laang matipod no, nanang. Ay, talaga asaan ka makaaw-awat. Kaya't ni Doña Rowena tagsikaw nga marigatan ka nung araw. Apay aya, adi mo maawatan dayta. Naibagkan ka. Tauray nagduduma ang lalaki tinakarelasyon mo. Nagsikaw kalata. Na, personal mat daytan, nanang. Oh, makitam dayta. No si ka nga iti pangibagan dayti kasta. Maday tirik nam. Kasta matlaang tirik na. Dagiti tattao apan padaksam anak kaw. Ada ka din ni Auntie medyo balay da, bubot. Ay, napanda nagpa-check up ko ni Uncle. Apay. Kaya't ko makasarita. Anya pala't pagsaritaan nyo. Pangasim di mo dadailan ti aldaw ni Auntie. Ay, saan mat? Kaya't ko lang mat ti dumawat iti pamakawan na. Anya? Kaya't mo ti dumawat iti pamakawan ni Auntie? Ay, huwan ko Lumapakawan nakpay Inton malamdang agawid. Kitam lang ta mga no mailawan ka man ng agsaw iti nagsasakit abalikas kan kwa na. Ay, huwan. Nakaamiris akong iti bidot ko. Anya ti arabidem dito'y balay, Loti. Kumusta nga iti check up mo, Madam Rowena? Anya kumatibibiyang mo. Adto'y ti resulta ti check up ko ita. Panag ko na nasgan nga ipakitak tapno mapnag ka. Oh, adto'y ti agas atom tumarag. Ha? Basta tapno manayunan ti ammom. Tapno di mo ibagbaga nga ginarteak. Nasaya at batlaan nga imay ka tapno maamwam ti pudno. Pasensya ka na, Madam Rowena. Amo ka nagkamaliak.
Jak matamo akas to'y gayam ti pagdaldalanam. Dayta nga rod ti parikot kada kayo amarites. Biagot, kan nalaing kay launay amang padaakas iti padayo ataw. Ay, seryoso ak, Madam Rowena. Seryoso ak, adumaw dawat iti pamakawan ken ka. Sapay la kumata mapakawan nak. Karek, saan kun nga ulitan ti naramid ko? Rumbang laang, kano ulitan pa'y? Pagbaludan ton ti pagturungam. Di mo amo no anya ti epekto ti dakas asa kanya, Kloti. Kumusta nga ay lutay? Nakasaritam ka niya ni Rowena. Wen nanang, Apay nga raw analiday ka nagaway. saan nakmunta na mapakawan nanang? Nasaktan siguro kadagiti balikas mo. Mbay ampay tapno agbaaw. Nakitak ti resulta ti check-up na nanang. Agraman ti agas at tumtumaran na. Siya pa yan ti maasyan kan kwa na nanang. Kunak tumangamin kan ka. Sardengam ti mangidadanas iti padam a tao. Tadi mo amo no anya ti problema a pagdaldalanan da. Dayta ti kamalik nanang. Agbalin ko man nga adal dayta kan kalote anak ko. Pilyom ti agbalin an nasaya at atao. Ay, nawaw! Panangidadanas iti padam a tao ket sardengam. Tadi mo matammo, tirigat nga inda mapaspasaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.